Kua tahuri te ture ki te taunaki I a Rawiri Whauwasa, hei tā kai whakawā Stevens me utu paremata te manatū prihimana e toru te kau mano tāra te uara ki aia mō tā rātou tūkino I aia I te wā e mauheretia ana ia e rātou I whakatāne I te marama o whiringa ānuku I te tau 2040. Neke atu I te waru haora a Rawiri Whauwasa I roto I te hinaki e mauana. Ko te whakapaia ngā prihimana tokowha nā rātou nei ia I mauhere, he mea tika tā rātou mapu I aia ki te wai kauere, me tā rātou karawhiu I tōna mahunga ki te matire. Well, I guess one of the other positive outcomes is that, according to some of the people I've talked to that have been in police custody since the event, have been treated with a lot more respect and retention of their own dignities. Whereas prior to us raising the matter, beatings and pepper spraying in the district was quite prolific. Ahakoa he mea whakawātea ngā prihimana nei a Keith Parson, Earl Busby, Bruce Lang me John Mills e te manatū prihimana I taua wā, ka kawea te take nei e te whānau ki te kōti āiwi. Ko te mea pauri ke hei tā te whānau o roarawa te wā hei whakatau I te tika.